Khasi Student Union kelap pelong ya kejingyat baikba batur syayeng darbar thawan ban persya ya kejing temu jang sarkar ban benjur ya ka amendment jang ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar pesau berbawan ra ya kelintirel hagi than rilom jentia handai shoban poi halat rilbong lakhang lat no deki bod district bat ki pulit ka KSU kala dawa na sarkar bakan weng no ya kejing penkela ya ka MSIPF da ka bakno bakane kan ai board ya ka IMA bahkan thiet bahkan ai jaka ya kinong kan chaukam kablang persya ya jing temu jaka Meghalaya Land Transfer Act habai krem ba kinong thok khobor presiden ka seng ba lombok star marngar ulong ba ka seng hi ka persya jur ya ka MSIPF badru ka jingwan ra ya kelintirel ha kino benta jang ka rilum khasi ba jentia bandawa ya ka sarkar ban pendu no ya ka amendment jang ka MSIPF namar kadika an yak jakor bat ka ba persya ya kirilum ulong ba ka jingpen kha ya kilan bank kadai kabama bha namalada aiwa ye bon eka kajaka shakinong kan show kam shimen kalong gajing do nong ulong ba gajing wanra e kalintirel kan kham bon gajing kta namar kanang wanra e gibreu banabar bat ngin sakla rit pa Nagaliang terkeseng ni ladep ai ki jingko semut sokar kolom ni pa tidak ba de terdius ko kau ngi nak bi renti ba sokar kalmada ekonomi ka ande ke ban yada ban ketiu ni kita renti muluk surai ba pet ba ne ka amendment ke ne ka hak ka wara ka sokar dai ba sudi la cakap di ikran tu standar di wara ne ki ban ketiu ko cala ban beli da jingkang da agam ajam mereka jingkli mak bo sokar kolom ba di banting kan sokar ka dulu bikas ki samla kasih video kam do jam sini senan plan pada ba ko tra ni cuma toy ba ko jalan ya ni cuma toy bitrai ni ko na yo kita kadang juga seng hak selesai ba kene ka anje dam panam bilam cakap puta juga beri terus bagi tua kenang Quran kiban benda bagi tua kenang Quran kiban ya dah kena kami nanti kita Quran kemana akian kibala bantai la banjarak sa kejelah dari kembolong mata kibara bet kian itu balik kambian ba waktu dia pet ha kena Europe ba an paniat petang katu kanut diberi bat nam don menu bela menuju lagi kaan iu buku kata kemudian suka an berkentiu banyada jadi beri kaan balilam paniat kerja jadi lo kata kan ngrem nagel yang seng taksi kum kadak ni wan ban semua pesak ni cari kuat tur becu sitai dari gidang ya dikanti berjanjai kelas sokar ka kang selik kelut kang sap nanti ye jiko snow nagel yang seng ngan sesiam gelak di koi pat sejam andai tangkuai menteri seborok menteri sokar ba kuat songrel palat yang sangen udah kecil Jepang nanti dah kaki isu kadon hakeleng jong pring terap bat mide tangkuai tak kemai mimi tangkuai tolong kami om na dua minggu di konsep pajengkran menteri jong sokar pada negara parti UDP wong baki afsaja ni kuat mengeliki manu kita afsaja panam persang ya keban hari ya kerja jadi diron kahok pan tersular haknu sakaru namdon menu pelak ban kang ya ki suhanu sakaru apa yang persa anu jengma ap ya kerja KLP ngin ya keren su uskunno sarkar kelapas lu ajar kendai dari kemta gari dengan baik ba kasong akti jong sarkar dia imak kemakilan sa Delhi di bakim ya keren di tangga KLP ya keren sama tira di nilai keren sarkar la keren saya du ba kata kalai sepak keluar ba sarkar dia kadap ai nam tar nasional direct filpan kaino pan la ai atau apa bisa baik lagi ya keren kat bagi an kanu ni tempat yang mumpah keren viral banyak an adon dupa ke MRC na dupa kan lero i mesek suduk sak tinggi keren suku Tementah kerai kinyelek penuh ya. ngin sapet ni sesengap tu ke bami nang ni ni dang hak video government ki dang hak ni sapet ke dekat ke hak karwo ko jingi long scrap no gani ni sapet ke bade nyak Bersibut tim seborok ki dekot ba kasarkar sibit sawaji kan kot keren je keseng bat ngelet bitan kawai ke jemut
Syukur pat kidkot tumilong biasa kat penang yakran sebet po sekretariat tu unit ba kidkot kan ya apa po kabar sekretariat bat kai bami kata yakran na kaliang juni gom kinulam sebenarnya penting kidkot baro bat yaka ada kai bami entah bam bom hondo na kaliang kaseng sesong seperkat da goi pat kilat nanti senjam nang ni syakmat na syukur tu tang tai dikot ginlong biasa up ay kawaga bagdaray biyami sibet ikran bersarkar ng seperkat ay bami nak taga jing ikran sibet por sa buji ulay subut Ya pemerintah apa ni dengan suami punya peran ni. in up sipor atpor ngin sa pet kalong keman kuno Para rekod biang kami kata. Biang. Tama kaway so pi ba ya kan kaan ngila ada puli kendon iwe ba ngilai i kendon gi bakta mat yong bahaya ka. Jinglong try ke jingi kendon ko siap. Bagi nyai persya abet kita kendon lada ngilet sibet sekretariat. Bagi kuat ipi kita korup punya don lang. Balade biang ke jingi keren kan biang lada kam biang kamu ngi hapat pen kre biang pada segi gue pat kilat jingi ki. Ya menjor.